Kenapa rakyat Gaza semua gembira? Sebab berjuang H semalam dah persetuju untuk gencatan senjata. Tapi berjuang H minta penjelasan daripada Trump bagaimana berjuang H akan serah senjata dan kepada siapa, dan bila orang Bempers akan mundur daripada Gaza. So berjuang H dia letak syarat bahawa yang akan ganti berjuang H di Gaza hanya orang Palestin. Maknanya tak boleh nak bawa orang dari US ke, orang Bempers ke yang kontrol di Gaza. So berjuang H kata kami akan serah senjata kami kepada orang Palestin yang akan ganti kami di Gaza. Lepas tu berjuang H dah minta jaminan supaya orang Bempers tak masuk Gaza dan tak serang Gaza lagi. Semalam Trump dia suruh orang Bempers hentikan serangan dia ke atas Gaza secepat mungkin. Jadi tadi orang Tengah dan orang Bempers semua on the way to Cairo dekat Mesir untuk perunding lagi. InsyaAllah kali ni akan jadi. Doa guys, jangan lupa doa. Terima kasih semua. Assalamualaikum.